Fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela tlieta filgħodu ġie ffirmat l-ewwel Shore Power Agreement fir-reġjun tal-Mediterran mal-kumpanija rinomata Carnival Corporation and plc li topera l-ġiti bil-cruise liners permezz tal-P&O Cruises. Permezz ta' dan il-ftehim Transport Malta se tkun qed tissupplixxi l-enerġija lil cruise liners tal-kumpanija permezz tal-investiment bla preċedent tax-shortship. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega li l-cruise liners jikkontribwixxu madwar 88 miljun euro fis-sena l-ekonomija ta' Malta bi kważi 40 miljun euro ġenerati direttament mill-passiġġieri waqt iż-żjarat tagħhom. Bis-saħħa ta' dan il-proġett qed jirnexxielna naqsu l-emissjonijiet fil-port il-kbir b'90% li jfisser illi l-eluf ta' persuni li jgħixu fl-inħawi ta' dan il-port tant sabiħ majestus qegħdin issa jkollhom kwalità ta' arja li hija waħda aħjar minħabba tnaqqis tal-emissjonijiet minħabba l-fatt li cruise liners li jidħlu ġewwa l-portijiet tagħna jitfgħu l-magni u l-generators tagħhom waqt li qegħdin fil-port u jieħdu l-kurrent mill-art. Il-Prim Ministru tenna li Malta qed tippożizzjona ruħha bħala eżempju ta' pajjiż fil-Mediterran li qed jirnexxielu jattira l-investiment, joħloq xogħol ta' kwalità u jassigura prosperità fit-tul. Il-Prim Ministru enfasizza kif is-sinerġiji li hemm f'dan il-proġett huma eżempji tanġibbli ta' x'tista' tikseb il-Viżjoni Malta 2050. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet għal kif kburin li din il-bidla qegħdin nagħmluha 5 snin qabel dak mitlub minna mill-Unjoni Ewropea. L-iffirmar attendit ukoll il-Ministru Miriam Dalli. Il-President tal-Carnival UK and PO Cruises, Paul Ludlow, għal permezz ta' dawn l-azzjonijiet u relazzjonijiet kontinwa tagħhom se jiżguraw li l-cruise liners tagħhom f'Malta jkomplu joħolqu ġid kemm finanzjarju imma anke dak soċjali. And today, roughly 2/3 of our global fleet can plug in to reduce greenhouse gases, other emissions and noise in port where connections to electric power are available. At the heart of our mission is our responsibility to honour the integrity of every ocean we sail, place we visit and life we touch. Min-naħa tiegħu Ronald Taxiera de Mattos, il-President tal-European Onshore Power Supply Association, għal il-ftehim iffirmat huwa dikjarazzjoni li l-Gvern Malti u l-Kap Eżekuttiv ta' Carnival plc mhux jistennew għal bidla biex isseħħ iżda qed iwettqu huma l-bidla. This moment is not just about signing a document, but about true leadership and bold action. The agreement we celebrate today between Transport Malta and Carnival Corporation is far more than a shore power agreement. It's a statement, a declaration that Malta, its government, and its government and Carnival Corporation are not waiting for change to happen, they are making it happen. Kull ġimgħa fl-istaġun sajf il-P&O Cruises tuża il-port il-kbir bħala home port tagħha. Sa dan it-tant il-bastiment ażurra tal-P&O Cruises bħalissa qed isirulu wkoll xogħlijiet fit-tarzna ta' Malta biex imbagħad ikun jista' wkoll jaqbad mas-sistema tax-shortship.